Kak? Dari Marantiah. Marantiah, Pariaman, Katapiang. Apa keluhan selama ko, Kak? Badan angin Kak, dari pawit sampai ke palu. Ya, Ulu angin tado sasak lu. Sasak ngok. Kalau di rumah marabu karena dia laki. Iya. Kalau di luar rumah hendak bawa deh yo. Hendak ada. Dia sesama meminta juga karena satu ya, Kak. Mudah-mudahan barasiah yo. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa Allah. Ya Allah, berikan hamba-Mu bersih kehidupan. Buka arang, Kak. Allah. Allahu Akbar. Buka mata tu tali awak, Kak. Bandang, Pak. Allah. Buka. Jangan ditahan. Buka arang tu. Buka arang tu, Kak. Allah. Luar tadi, Kak. Cabut ya. Kak. Campur darah ya. Terus keluar nih, Kak. Sekarang, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan asap. Allah. Enggak. Enggak.
ko. So, angku nambah kerajo. Cabui balik dia tang tu buahnya. Berasiannya sado. Antian kerajo angku. Le mengerti angku. Bara orangku kerajo. Baduo. Ambil. Cabui, pandang kak. Ubeknya balik. Keluar saya jadi-jadinya kalau kedua lapihnya lah. Latihan apa ada kak? Bismillah. Kalau kamu bagus. Nah, keluar. Buka arang tu kak. Ah tu ah. Sasaan. Berasiahkan sadonyo. Berasiahkan sadonyo. Angkunan punyo. Keluar. Ambil lah angku tu lihat. Manga di ni ayo orang. Ambil akik ketiganya. Tu namanya empik di dadonyo. Apa nang ku ambil yang ku ajah ambil balik. Pada ada masukan kan ku. Berasiahkan. Karajo tu nang taha jo. Nah, iyo bana lah macam buik tu. Kakak. Allah. 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 Takut ya.
Jelasan baringan lah sih. Hilap deh sih. Karena dipikul muka ko lape. Nanangnya di punggung ko masih angin sampai ke palu. Masih angin baru. Masih angin kapal dan dadu ko lape sih. Tadi waktu yang jus tu kak di. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha Allah. Coba bismillah sekali kak. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Luan yang ku taban Pade. Mau. Buka larang. Serendang ko tampal. Sekarang Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Cabut. Allahu Akbar. Buka. Buka. Allah. Sekarang buka betul dekat. Buka betul dekat.
hilang na nangyayang. Okay. Alhamdulillah nak. Tunjuan kaki kak. Coba. Begitu sana Ambo dimanapun berada, jangan lupa dukung channel Ambo Pengobatan Gigi Semua Berantai. Jangan lupa subscribe dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.